Bas kiprutoinikab kipsengwet achame sikobit akatag eng akwek tugul chomi oldinwek cheterotin eng kainetab Jeiso ole chamgei. Kakoit boroindo age nekachop Jehova asikobit ketebe kelyekyik. Asikobit kinetkei kebeberta netai nebo lesson. Lesson nenyo rani keng'olole kitabutab Korindoek netai ak Korindoek nebo oeng. Ko eng lesson netai keng'olole boisiet nebo kiyognatet nekiyai Paulo eng kanisetab Korinto. Atinye kiboitinik chemiu cheamache asikobit koborwokei ako kotomo asome ale asikobit kokatak age tugul eng ichek ataune ale ingobirurok Jehova yekakirikyi kebeberta ne inegei asikobit kokatak aibe kebeberta neng'olole netai eng Sabato konoto mwoe ole kiyognatetab Paulo eng kanisetab Korinto tatyo keng'alale Paulo ko inendet nekikur Jehova koek nekiyoktoi eng Jesu Kristo. Amache atach pasta asikobit koborwech kebeberta neibei. Kongoi pasta, kongoi mising. Ane ami kebeberta nebo Jumatatu ne ng'olole kobo Paulo eng amdaet eng emet nekure Athena kotomo koit nganaset nebo Korinto. Otogotin akwek tugul ak ketesetai kekotok kele ochamegei, otogotin eng lesson nelel nebo kwotainikchu ak arawek somok chemite tai. Kongoi. Atiarbe eng ane kekurne Valentarus ami kwaeng kasit nemwoe akobo nganasetab Korinto. Otogotin kot. Kongoi chamanikab Jehova akotok eng betutab rani kemite keng'olole eng betut nebo kosomok kasi nelen chechang eng kanaset. Sanyo eng kebeberta nebo let chekitore wikit, kainaikyu ko Stephen Aramaru. Kibendi keng'olole barwetab Paulo nekisirchi Korinto akenetkei mising kebe orit kele king'olole ne barwanata. Ngondoiwek Jehova ngoberurok otogotin eng kwotaini lel asiketestai tugul kondoiwet amiretab Jehova. Kongoi. Kongoi eng akwek tugul. Yekibendi keyoe kebeberta netai kwa kiboitiot Arap Ng'etich Samuel ongesan. Kwanenyo Jehova kakikurin yokichoboke asikobit keipchi tuget nebunu yekinetigei ng'olyondeng'ung kongonete lugoshekab malaikaishekuk akwai boisiet nebo kakaikaetab midet netilil eng mugulelwekyok eng Jeiso nebo kotiokinenyo. Amen. Kitabutab Korindoek. King'yak kwamda Paulo kot koit emetab Athene netoche kong'olole pasta komie. Ko kiwo akoi Areopago ole kimite ng'amotik ak kipng'omekek chekibo betusiechotok. Ako ng'alal Paulo konyolgei ak ichek koboisie ng'omnotet nebo kenyisiechotok nekikure philosophy akonet akobo Jehova nekiyai tuguk tugul eng korotik agenge ak bororiet age tugul ak oret age tugul. Ako kinyeboisie ng'omnotonoto Paulo ko kinyor biik chekisik lakini king'ering bichotok. Ako kiwalak tun age kele bono kibiywoni amu ng'ololi ng'alek chemakingen kole alake angotepsitanya ketebe ng'alechu komie. Ko kinyang'et ing yoto Paulo kwo akoi Korinto kotoi koweny muguleldonyi tatyo kolechigei inga kaboisie ng'omnotet nekimi barak. Ko kitestai kora koboisie chun ingelelnotetab ng'omnotetab chitondit. Tatyo koker Paulo eng yoto kole ngot ko mami kimnotetab kimurtoiyot komatin keboisie ng'omnotet neo netya amu kisomanat Paulo nekimomi ki nekergei. Ako ngeboisie ng'omnotetab ng'ony akot ngimach iborune Jehova akot ngot ko ing'om netya ko ngot ko matoi kimnotetab kimurtoiyot kowalaksei kong'ering'itu mising keswek. Noto amune eng kitabutab Korindoek netai 2:2 ko nebo let komwa Paulo kuni. Kole atyeme keji ane ale mamache anai kiy age tugul
eng kwenung'wong kobate Kristo Jesu inegei inendet nekikikartat. Noto amune kotaune eng kurget oeng koitet agenge kole kinganyojo tupchosiechu ko kimanyo eng anyinyindab ng'alek anan ko nebo ng'omnotet aborwo kung'otikab Jehova ako kiabekechi ale mamache ana kiy age tugul eng kwenung'wong kobate Kristo ak inendet ko kartatat. Amache ateb tebutiet eng yu. Ko ki biik chebo kanisetab ng'etunet chekitoret Jehova kokuiyo sirutik amu kikurenech biikab sirutik sirat ak keng'onye. Tos kitiegei ng'omnotetab sirutik ichegei ak kewir biik ak keboisie kurgotik ipkenenet ak kibelishe. Lakini ing yekiwalak keker kimnotetab kimurtoiyot eng sobeng'ung, eng ng'alaleng'ung, eng koing'ung, eng bandang'ung, kokere biik Jesu. Noto nekiker Paulo kole ingot kinyigis kimnotet nebo theology anan ko nebo science anan ko nebo philosophy, lakini makinde kotoo kimnotetab kimurtoiyot, ko ngeit Korinto ibilya amu ole kimi tabut eng Korinto ko nganasanep Korinto ko ki nganaset nekio nekimi besiabor. Kimi oret nekibunu kong'asis ing olimbo Macedonia newendi akoi emotinwekab Turkey ako wendi oranata akoi Rome eng komosin. Ako yuto kora ko kimoche kou Mombasa amu kimi nyanjosiek oeng'u chekiketuyokei. Eng kong'asis ko kimi nyanjet nebo Aegean Sea eng komosi. Ko eng komosin ko nyanjet nekikonyo koit konyo kong'ung nyanjet akoi nganasanitak nekikure Gulf of Corinto. So kimiten melisiek chekibunu Cherongo, chekibu mung'aret, chekimutu toek, chekimutu kanisosiek ak dinisiek cheterchin. Komi chebunu kong'asis ak mung'aret ak mokornotosiek ak lelesta ak tuguk tugul. Ko Korinto nganaset nekio nekikure nganasetab serit nemi chekealdoi kimokialdoi. Kimi kanamonik, kimi kukoinotet, kimi komi ibetab kei akot eng kwenutab kaniset. Kotamne tiyet amu katuiyo biik chebo kutuswek tugul ak kabilosiek tugul. Ko kikiwasekei eng kanasani amu kimi korot age tugul. Ko ngeit yutas nyokolen koker Paulo kole ataune ano? Ataune ano kaniset nekiriebekei, nemi nyalilda, nemi bolotet, chemi profesaek akomi chebanandos. Yani mi profesa nebo physics ak philosophy akomi chokora nekabunu town koru mutaroit lagat akomi kanisa tuwai. Kilyochin mi biik cheboe ak kwonyikab biik, boe ak moning'otoikab biik akomi kaniset. Korwoe Paulo kole ak ng'omnotet neune noboisie eng yu nebo let kole akoi alumte Jesu inegei akanamchi barak songolietab kimurtoiyot. Ako kit nemamoche aimegei, amoche ateb ale ing'om iamdoi ako une Jesu eng sobeng'ung. Tos togu sobeng'ung ko Kristo neikartatat? Amu ngot ko Kristo neikartatat akomi kimurtoiyondonoto taing'ung kotugul, ko ngoi mokoryo ak imene kochorun kimnotetab kimurtoiyot, ko keker Jesu nekimokoryo amu achek ko kinyakeyai koek nebanan. Nebo aeng, ko ngoi ibanan ko sutun kimurtoiyot, ko keker ile ibo komonut nekiyai kometo Jehova telunetetab kipsengwetisiek asikobit nyokosorun akondaini toritab werenyi sikobit koyain yeku nenyaboni baunatetab kipsengwet. Kounotok koek kimnotetab kimurtoiyot nekekochi Paulo komuch kolumdagei ing yu amu kingenyolen kotoi kokoromit akot taonit, kokoromit ing kanisa akoi komach komwei Paulo koleji ne kipsengwet eng kitabutab
boishonik 18 koitet 9 ak koitetab 10 kolechi Jehova Paulo eng kemboi akilecho Kiptaiyat Paulo kemboi eng ng'ang'utiet ameiwei ako ng'alal inye amatisis amu ami koboten amami chi netun twain koyau nea amu atinye biik chechang eng kanasani. Kiyamde betut age akebolchin kot kemach kebarin akelolen ibilechigei eng kubit mami ki naoe eng yu. Kitiem Paulo ipkoker kole mami oret age tugul akoi kochorgei Jehova kolecho tinye biik eng yu, biik ng'isiat ngikere koborien setani kokakoker kole mitei kit nemoche kwa Jehova eng yu, tebutiet nekamache kemetochigei eng yuto. Ko yo kitau boisiet ing kanasok ak emotinwek ngiit kaniset, ngap kometo chito kaniset kole makaniset kanisanano, ngotebi kabisa mami ki nekeyoe eng yu, kosir chito kaniset nemi akwo kaniset nemi olimboro kole ngobotoi age. Tos ne neng'ololwech Jehova eng kitabutab Korindoek? Amache atonone yoto kitikin kotomo kebe kebeberta nebo Jumambili. Mi chi nemoche kotes ng'olyo anan ko tebut eng kebeberta nekabo Sabato? Yameche alein kongoi Pastor amu koitou. Bandab Paulo ko Paulo kakiweke barwenyi kika wikit age anan kwatait nekotou. Kokikakitoune atindiot nebo Paulo komitei Kolosai kwamda logoiwek chemiach. Kokingetar notok kokiweke kitabutab Korindoek nemi nyikisindo neo mising amu mi kaimutik chechang kou ye kaimwa. Nitok ko bandab Paulo nebo oeng. Ko banda netai kokinyo lakini bandani kokindochi tamirmiriet. Ko kameche amwa alein mitei boisiet nemeche Jehova keyai. Ko boisionotok nemeche Jehova keyai kocheng'e Jehova kiboitiot koloo akomutu inendet eng tamirmiriet. Kakimwochi Paulo eng keret ak karwotitoet kelech mi nganaset nemi bikyuk matin kotindoi tuguk ak yoitwogik chechang ami orit ameche asor ichek. Tab komutin Jehova nengikwong ile kilya sikemutwa yu. Tab kebirin transfer kong'ete Nairobi iwe Mombasa. Angaga mi amune nekiyokten Jehova youndo. Tab ing'ete Kericho inyo Eldoret. Angami ki nemeche Jehova kwai eng inye. Kas kursetab Jehova ak konunetab kei nebo muguleldo amu notok boisiet nekimakwech Jehova keyai. Kebeberta nebo Jumambili kong'olole Paulo, kiboitiot nekikur Jeiso Kristo koek nekiyoktoi. Amune sikokuregei Paulo nekiyoktoi? Amu chekiyoktoi kingen 12 chekikiyoktoi. Katepto ano Paulo nyokoek agenge eng chekiyoktoi? Kikikoshin kele sikoek chito nekiyoktoi ko netai ko kitebi ak Jeiso akonai atindiot tugul nebo kong'ete kokatoi boisietab amdaet Jeiso akoi kikartat akoi kong'ete akoi kwendi kipsengwet. Nebo oeng ko agenge eng chekikilewen ak koborchigei Jeiso akolewen inendet. Kasir Paulo ng'oliot nebo komonut eng yu kole eng kitabutab Korindoek netai 1:1, Korindoek nebo oeng 1:1, akot eng kitabutab Galatia. Ngisoman kong'olole Paulo kole ane nekiyoktoi. Ano yekituiyo Paulo ak Jeiso ngimokomitei? Kole eng kitabutab Korindoek netai 15 koitet 5 akoi 7 ng'olole kokakong'et Jeiso ak yekingokakong'et Jeiso komong'chi anyun ataune koitet 5 komong'chi Kefa ne notok ko Petro, yeibata komong'chi 12
yeibata komong tupchosiek chesirei 500 komi tugul ak yekitokomi akoi kora eng biik chechang ako kikoruiyo alake yeityo komong Jakobo ak yeibata komong chekiyokto tugul ak eng let anyun eng tuguk tugul komong akane kou nekikiyos yekingotuiyo Jeiso ak Paulo eng oretab Damesk kowendi kouse kaniset kolei Paulo ui nginye itiar Kiplutok ak inye akokor ak inya inendet kolechi Jeiso chobokee eng boisiet nekiakurchi kipkotebe ong'atetab Arabia kenyisiek 3 ak ing yo kikochi boisiet kekur inendet koek nekiyoktoi eng turubek noto amune kitonon Paulo koib kebeberta nebo 1 eng 12 yekingokakwo Juda nga kikakikochi chito age boisionoto ko ngilen iker sobetab chichotok kou yo kishakwai maliet amatebe kipsengwet ako Paulo nekinye kelewen koib kebeberta noto kou notok bo komonut Paulo koborgei koek agenge chekikochi Jehova boisioni ak inye kwamda logoiwek chemiach akoesio Yahudik kolechi kipsengwet ui amu koyokten asikobit yeku neiwechini iibu lapkeiyet eng turubek kou notok kebeberta nebo kitabuni uyo kamwa pasta ko banda nebo 2 nebo Paulo nekiwo akoi Korinto koibe logoiwek chemiachen kikikur Paulo akurechek achek Jeiso asikobit kemwaite kiyoknotet nebo let eng ibinda nebo let tatyo koit kokesunet kou notok tebutiet nekakitebenech eng yu koni ngot ko kikokurso kipsengwet kokurin ko tos Jeiso ak kimurtoiyot kiyoknotetab kimurtoiyot nekiyeibe anan tos togu Jeiso eng mugulelwekyok anan acheket chekindoe Jeiso ako matogu Jeiso eng boisionikyok ingotoretech Jehova asikobit keeku kiboitinik yeking'olole kitabuneb Korintoik netai ak yekibendi kebeberta nebo Korintoik nebo 2 ko ngotoretech kotok Jeiso eng mugulelwekyok akotok Jeiso kele ikartatat eng sobonwekyok tatyo kole Jeiso ak yekisuto amutyigei tugul ngoboisiene Jehova tos mi chi netinye tebut kotomo kebe kebeberta age sakur mwalimuiyot nerubei bas ngakur pasta ib kebeberta nebo Jumatatu karibu kongoi mising kongoi pasta amu konwech kaisisin kongoi engin barwetab Paulo nebo 2 atindiotab Paulo kemi Jumatatu kou yekoitou pasta kokatoi Paulo boisiet kong'ete nganaset age akoi nganaset age ko kiendochi tamirmiritab Jehova amu ngisoman eng 17 kitabutab boisionik komwoe akobo boisiet komitei Paulo Tesalonike akwa emet nebo Perea eng koitetab 10 amu koitetab 10 koit 1 akoi 9 komwoe boisiet komitei Tesalonike ak nyigisindo nekitindoi kondochi tamirmiritab Jehova ko ngomitei emetab Tesalonike kokur tamirmiritab Jehova kolech mi biik chewenye sirutik chemi nganaset age nekikure Perea kale kiwenye komeche konai kole tos ng'alechu kaking'alal koba iman amu kimugulelwekwak ko kicheng'e sirutik chetililen kingotar Paulo amdaet ak ng'alalet nekikondochi tamirmiriet kwa nganaset nebo Perea kekur inendet kora eng koiteni ko 16 kekur kotestai amu ngiro mapit nebo Paulo ko kiwa Paulo kobune nyanjet ikonyor nganaset nemi yun ko nganaset nekibo Korinto ko ki nganaset nekimenge kutab oinet noto kimi mung'aret neking'ete tokwek chekiterter ako kimi biik chekibo bororiosiek chekibwone nyokomeng'ishe yotok ak kwai mung'areshek ko eng yu ketindoi tebutik 2 eng boisietab Paulo komi Athene
kotomo kwo eng kanaset nebo Korinto. Kilochi tamirietab Jehova kole mi biik che chenge logoiwek chemiach chemiten kanaset. Kateb tebutiet nekatebene kole tos kimiono Paulo kotomo koit eng kanaset anan tomo kwo eng kanasetab Korinto. Kewalu kele eng kitabutab Paulo kesomani eng kitabutab Boisionik 17 koitenyi ko 16. Kois lakini ameche kityo akwa ngalek chekimwa. Kale kitagogeni Paulo ichek eng Athene. Koimak tamirmirienyi mising eng orenyi. Akingoker eng kanaset ak tuguk chekinyitat chekibo kanamunik. Eng koitab 17 kongalal anyun eng sinagogit koboto Yahudik ak biik chekikonyiti Jehova ak eng oldab oldoisiet eng betut age tugul koboto chekitutos ak inendet. Anga Paulo ko kingwo eng kanaset nebo Athene kotuiyo ak chemung'arainik chekioldoisie. Angot akine Paulo ko ki chemung'araindet. Amu kingonyo kichenge Paulo kit nesobe. Kuje tugul yekewe tondo komemeche imege biik alak sikobain ak inyoru chekelach an chekeboisie. Ko kingakoit Paulo eng kanasani kotuiyo ak chemung'arainik chechang kongalal ko kinyor Yahudik chekimite sinagogit checham kosoe. Ko sinagogit eng sabato kongete sabato age akoi sabato age sikobit konetkei sirutik chetililen. Eng kanetetab sirutik chetililen kole tamirmiriet mitei eng kanaset nekekure Athene nemiun. Neng kanasani komi biik cheng'omutik. Ngiro pichait nanyuno nakande yo igere chi agenge neteleli. Ako chicho teleli agenge komi biik chekatebung'ony. Ko nginyoru bicho katebung'ony kotindoi chitugul tamnet. Kiro biik cheking'omen mising komeche kometo tamnet profesayat sikotok amu kose kabisa kole anendet amu ingen kole tindoi ng'omnotet. Ko nginyoru chechang chekikosoman ko kikometo tamnet chito. Ngo kikere ile uye ikere ngot itonda negei kotinai ile chichi ngutindai ng'al. Ko Paulo undok. Tap koit yundo kikokas le ng'ololdos biik. Kame kityo kamwa ale boisiet nekawo Paulo ko kiyokto mawanegei. Boisiet nekawo Paulo ng'un ko kechich tamirmirietab Jehova kulech wi eng kanaset nebo Athene. Eng kanasetab Athene ko ki kwenut nebo kakwembeyot nebo ng'omnotet nebo philosophy. Eng yu kikure kaa nebo ng'omutik tugul. Ng'omutik alak tugul chekikabit eng betusiek chekiche. Kimi ng'omutik somoku chekikiywei ako kimakekonye eng kenyisiek choto kongete kenyisiek chekibo tai eng Yunanik. Agenge ko kikure Socrates. Ko Socrates ko ki agenge neking'om eng kabwatutikchik ako inendet nekikiboisie ng'omnotenyi keaet koek taunetab ng'omnotosiek alak. Ingen ile ngomi chito neng'om agenge kotindoi en biik chekikasit kasubikyik. Ko kasubikyik chekisub kotindoi chechwaket. Kimi nekikure Plato. Plato akine ko ki agenge nekimite kelutab Socrates. Ako kinetkei mising akile kenyisiek 20 eng kelutab Socrates, Plato. Akotoi chechiket komong nebo somok nekikure Aristotle. Ko Aristotle akine ko kinyo kokakonyor ng'omnotet kong'ete Socrates amu kinoi Socrates biik oeng chekikasubikyik ako kiye ng'omutik tugul akotelelso ichegei eng ng'omnotenyi inegei. Eng kwenutab tuguchu ko kimong kanetisiosiek cheter akoit biik chekimong eng kwenutab ng'omnotosiek chekimiyot amu kikibendi yumbo siro akeng'alal.
Ingalal imwachi kuke kokasun June chengamuti kole eng yo kuyo ke maste eng yo komawe komie meche kechul eng yu ko ki kasinwa kongete karon akoi koskoling mana ale kiame ne bichu kongete karon akoi koskoling komite yumbo siro ko ngoto komite siro koker Paulo kwasis koker Paulo le ngololdo bichu ngomuti kabisa ako melen kichokyin amu kibole kimwoe ngal nga gotil agenge kongololi koibe ityu kongoebe ityu ketebegei kele tos ngalecha kamwa ko tos name lain kikichule ngalek yoto kosis akine Paulo kole Paulo kanganyoyu ager cheptalelishek chosoe amu kiwo sokoni yundok yun nekure Arepulo nekikergei ak arena lemile ketebe ak kimile telele kui ngololitet kokase June mana kikiraboche eunek ngimwa pointi nekararan kelen soso eng parliament kebirtoi kelyek eng emet age ketil eng emetab America ketilili ak kebirun eunek nebo kongut kou noto akine eng betusiek chekibo eng kaniset nebo Paulo kotestai Paulo kokas kot kole Paulo atindoi akine nenyunet tabni kongalal Paulo ko ngalek chekikimwochi kelech ketoche kainet kekure kipchangala amu lekingalal Paulo komele kingalal kule ngololdocho amu kitindoi jun kabwatutik cho kikure reason ak logic ko nginyoru chito neyoe boisie reason ak logic ko chito neboisie ngomnotet ako meche kowal ngalek kosub kongib ipete eng kasubet nebo ngalechatak lakini lekingalal Paulo ko kingalal eng oret age nekasir logic akosir reason ipko kotebe barak kekure kipchangala ko chi nakikure kipchangala kou ya kai kakisasin lakini kimeche kenai nakai kele ingo ake ibunu ano kisomane ano ngo mwalmuiyongung ngo kanetindetngung kimeche kenai ake background nebo chichi kele kingete ano ake lakini kingalal Paulo kongalal Paulo kot konge bichu kot kolecha achicha lakai ngalal rani ngaimwoiwech akobo chi ake kimeche anyun inyo mutai amu ketau rani inyo mutai nyingololwech ak nyekekose ngalechu lelach chetomo kekose kangalal akobo Kristo Jesu kondochin tamirmirietab Jehova sokotwa mugulelwekab ngomutik akotwa sobonwekwak kole mi kiptaiyat age nesire cheptalelishechu osoe grupishek aeng chekimite nekikure Epikuro ak chekile Stoic ko kitindo ngomnotoshekwak chekitindo chekimite emonoto lakini eng Paulo kanetenwa ko kium tugul chengomutik tugul kotebto akotele Jesu eng muguleldab Paulo sikobit komwa itondab Jesu ak Jehova nekisor icheket kiek iman kursoni kurset nekangete kipsungut mae kurset nebo chi koyetar eng yo komwa kole kingokakotesetai Paulo kwomdoi konyo Sila akonyo Timotheo sikobit nyokotoretkei koboto Paulo eng amdaetab logoiwek chemiachen sikeib amdaet logoiwek chemiachen keba emetab Korinto tebutyo nebo aeng nekiwalu eng yu komwa kotebe eng yo kole eng 18 boisionik koit agenge ak 11 ne boisiet nekinyokwai Paulo komi yundok kinyo Paulo eng kanaset nebo Korinto kokakomong eng Athene akotoi mungaret nekicham kochobe emainik sikobit kwalda sikonyor kwale amitwogik ak kwale tuguk chekimeche kwai akomuch kobun banda sikobit kwamda logoiwek chemiachen eng kanaset age yuto koboru kele kiboitinikab Jehova chekakikur konyalu kobois sikonyor tuguk kwamdae logoiwek chemiach amu setani koker oratinwek koyote Jehova oret iboisie akoyotun yoitoi boisiet nekikokonin ngoi mwalimu ngoi daktari ngoi ngo ko boisionoto kikoni Jehova ko kebeberta nekenyoru
koyamdae logoiwek chemyachen. Kebeberta neo mising koyoe Jehova sikobit korib logoiwek chemyach amu meche komanda ak kotoret biik. Abwoti ale kot komi chi netese ng'olyonyo kokatar kebeberta nebo Jumatatu ngatai kiboitiot nebo koaeng kasi. Kongoi mising eng kiboitinik chekakondoi akang'alale mising akobo Paulo. So ko koaeng kasi kebendi kekere akobo nganasetab Korindo. Kimeche kenai eng koaeng kasi kemeche kenai kele kiamune sikwo Paulo nganasetab Korinto. Kakomwawech Pastor Ng'etich akobo nganasanita. Ko kikere kisomani eng kitabutab Boisionik 18 koitet 1 akoi 3. Komwae yoto kole kingobata tuguchu kwo Paulo eng Athene akoit Korinto. Kinyorchi yotok yautiot age nekikure Aquila, chito nebo Bondo, nekitokobunu Italy koboto osotionyi Priscilla, amu kikang'at Claudio kole koba Yahudik tugul eng Rome. Kinyo Paulo ole mi ichek amu kikergei boisienyi ak nenywa, kotebi anyun koboto ichek akobois tugul amu kinabik chebo emaisiek icheket. So kakekas eng yoto kele kingokakobit boriet anan kakeon biik komanda eng Rome, ko kiwo Paulo akine kotuiyo akot Priscilla ak boiyonyi. Kekase eng yoto kele kinabe icheket emainik. Kakekes kele kinabe Paulo emainik asikobit kotoretegei. Melen kele kikiropchin inendet rabinik ku pastaek chekiropchin rabinik asikobit kotoretegei eng kwale amitwogik, kwale tuguk, kotoretegei eng kong'ong. Lakini eng Paulo kekase kele kinabe emainik asikotoretegei eng banda nekiwendi, kwale amitwogik tuguk tugul chekimokchingei. Ko kingoit yuto Paulo ko kiker kole ngakokerkeit ak bichu kot komeng'is tugul amu kikakeon yautik eng Rome. Ko kitepso ak bichotok ko kiamune asikwo koker Paulo kole kikararan kotebi ak bichuto. Kekase eng yoto kele amu kingoletoi logoiwek Paulo kokiro kole strategic point Korinto, amu kakomwoe Pastor Ng'etich kele nganasani ko kietu mising eng tai koroyo ko kikakeng'em nganasani kebutobut mising. Lakini kaketoi ketech ko kiet mising, kikere kele kibelegei Korinto ak Athene. Lakini ko kitesetai mising koetu kia strategic point amu kimutu biik chechang chekibunu komoswek kong'ete kong'asis ak Cherongo. Biik chekibunu murot katam ak murot tai ko kituyechi biik tugul chemung'arainik cheoldoi tuguk. Ako kiyoto kiro Paulo kole yu kityo komayoe mung'aret neoldoi emainik kityo, ako emet anan nganaset neimuchi koletagei anan ko ng'oliotab Jehova. Kikere kasarta nekararan mising neimuchi koletae ng'oliotab Jehova amu bichu bwone nyokwoe mung'aret eng yutochu ko kimuchi koib ng'alek akichek koibe ng'olio eng yoto kokakobit kanetisiet. Kale Korindo ko nganaset nekinaat mising eng betusiekab Paulo, ko nganaset nebo mung'aret nekiumi bichutok tugul. Ki nganaset nekitesetai koetu mising, kobelegei, kiterterishe eng kosir nganasok chun tugul. Ki nganaset nekiattraktani biik chechang mising amu tuguk ak tekset ak tuguk tugul choto kitesetai. Kale ki baadaye kingokakong'em Romanik eng nganasanatak eng betusiek chekibo tai, ko kibar murenik ak kwalda lagok koba otwoknatet. Kale baadaye kinyo laitoriat nekikure Julius Caesar nyokotekso ak koet mising kora nganasetab Korindo kot koek nekikiyae mung'aret. Kingoitu Paulo ko kikakoet nganasanatak mising. Noto amune kinyo nganasanitak asikotesetai logoiwekab Jehova. Kiro kole kwen yotok
nekimuchi, lakini kikere eng yuto kele ki mokornotet nekibo Korindo ko kichutu biik chechang mising, kila aina nebo chi netinye atebet neter eng yotok. Kikase kele nganasanitok ko kimi ibetabgei, kimi cholwokto tuguk tugul, kikisoe kanamonik. Kamuch akerkeite eng nganasanotok ak ole ami nguno mami gaa, ko kanyo tuyet yu, amite ole kile Las Vegas. Ko emoni nganasani kotekat mising, lakini tuguk chetesetai eng nganasani kikekure nganasetab tengekto. Ngimande asiker tuguk cheyoyoksei iwendi street ituche konyek. Ko kaker kongebendi street atya abwat ale ango emoni kou Sodom. Ko kanamgei buch kityo amu ka betutab rani kemwoe akobo Korindo. Ko kitesetai tuguk, yaitwogik tugul cheyachen, soe kanamonik, kiketech kapkorososiek chekisoe kanamonik ak keengchin tuguk chekiengchin kanamonichu, tuguk tugul chekikiyochin kanamonik kesoe. Ko kiwo Paulo asikobit koamdochi kaniset nekimi Korindo kolech monamgei ak bichu. Ko ngesoman kolech ako nguno eng kitabutab Korindo kolech nguno asirwok ale amonamgei ak chi age tugul nekikure tupchet, nesoksei anan kipkeiyat, anan nesoe kanamonik, anan nechubishe, anan kibokitiot, anan rebindet, amatoamchine ak chito neu notok achicha. Ko kimeche kokil mising Paulo Christianik kolech matkonamgei ak biik chemi nganasanotok. Nga kitesetai yaitwogik chekimite emonotok kora, chekimi nganasanotok, ko kimi Christianik kora chekimeche kokil Paulo. Nitok amune king'alale Paulo mising akobo tililindo ak atebet neititaat eng kanetishenyi mising eng kitabutab Korindo. Eng sobetab saet ko ki Korindo kimuchi kele kiu chebungut. Kakimwa kele chebungut kimuch kinde tugul, ngomi ngwa age tugul indoi ak koburchigei tugul. Kekere kele kiburchigei tugul eng atebosiek ak kiy age tugul kanetisiet. Kale kimi kiptainikab kanamonik chechang chekiyote ak kesoe. Noto anyun eng amet nebo tuguk notok mwae Paulo eng kitabutab Korindo eng nebo netai 8:4-5 komwae kole noto anyun eng amet nebo tuguk chekiengchin kanamonik kingen kele mami kanamwet neki eng ng'ony, amami kamuktaindet age kobate agenge, noto Jehova. Kale kapkorososiek chekimi Korindo ko kikonyiti kanamonikab Yunanik, chotok chekinootin mising kele Apollo, Athena ak Aphrodite. Kale chotok tugul ko kikiengchin kanamonik ak kimi ikorwek chekikiyae chekimite eng Korindo. Kakeker eng yutok kele kichang tuguk chekitesetai mising. Ko kimuchi kokirinda boisietab Paulo, lakini kisoe Paulo akotesetai kokimiti Christianik. Komi eng yo anyun eng mwisho nebo lesson, kale king boisietab Paulo eng Corinth ko kinyor kewelutik chechang mising kotesetai ng'oliotab Jehova. Kale nguno anyun kotos ne? Kale what challenges in today's culture can make it hard to preach the gospel? Kale ne kewelutiet neimuchi komi nguni neimuchi kokirinda letaetab logoiwek eng kasari. Ako kale ne neimuchi iyai inye asiterter kewelutik chotok. Kale ne terchinet nekimi eng betusiek chotok, eng betusiek chekimi nganasetab Corinth, chekemuchi kero eng nganasok chechoket eng betusiechu kou Nairobi, Mombasa ak ole imi akot ku Eldoret no. Ko ne tuguk cheikere ile imuchi ko kewelutik mising? Ne tuguk cheikere ile takimwochi biik moistoegei? Ale mi tuguk chechang chekimuchi kero eng style
sobet nemeng'ishe biik eng betusiekab rani komakonomegei ak tuguk chemi Bible. Mi kukoinatet, sokset, ko tuguk tugul chotok che kiineti Paulo Kristianik koistoegei ako manamgei ak biik alak. Tos mi chi nemuchi kotes anan komwa kiy eng yotok akobo nganasetab Korinto? Ko ngomami atache mwalmoyot nerubei. Kongoi Evelyn eng atesetai yekemetochi. Ko kenyoru eng betutab kosomok kasi nekakimwa kele elen mi chechang eng nganasani. Kekere kora Paulo komiten nganaset nitok kamwa Evelyn. Ko ngilen ibwat akot miten akot kimaswek eng taonit. Komi kimaswek choilen mawendi. Matyeche olotok. Abwati kiamenye eng Nairobi. Ko kicham ilen mawendi Mathare. Mawendi olapa in town. Yani miten kimaswek ole wendi. Kimi lakwet age nekicham ko cheplakwetab chorwenyu. Kikichame cheplakwanatak kabisa. Kotun kakochomyo ak chito necham nebo lorit neibu chego nanyokwaldoi eng kiosk. Kotub akomut olotok. Kele kiyae kasi kebwat kele kiititoitoi ano yundo. Ako kiwo lakwet kait. Yani shida olotok kikimuite akebe kibun matatu kibun kelyek keit olotok. Yani ole kibendi ole kityeche kot ole kimenye yani amu nget ile kikobetyi biik ole menye komenye ole bune chafuk chebunu korikab biik. Nailen kityo ngamaker amandoi lakini amu lakwani kikichame keit yotok. Kikitebi ako kikiweke konyal akeketyi amu chamet nekikichame lakwani kose lakwet keipchini ngoroik kelion. Lakini ngiker yu taban ak taban konailen meite. Komi kimaswek alake kaikai chotok ko chenyalildos. Mi alake che mokorek. Akot eng ng'ony sai ko kakile yani business netesetai kobo kukoinatet nakemwa Evelyn. Nae biik kwae laitornat yani laitor che echen mako kine ilechigei ko bichu makat konyor Jeiso. Anan kilen ikeni menu yani maat nekebet. Iker as ile kimite Paulo eng kanasani Corinth neka ole tuiye kwaker pichait kobune melishek yotok kole koibu kobendi yani business kou Mombasa. Mite yani mokornatet nemite yotok iker ile amune sikotesetai yutok koet amu the economy nekilen bune yotok kosirtoe chemung'arainik chelion komi yutok tugul koburchigei tuguchu tugul. Kwanyun Paulo eng yu kakale kiwo Paulo eng kesomani kitabutab boisionik 18 koitet 4 akoi 8 boisionik ngele akoi 10 akesoman Isaya 41 koitet 10. Ko ngomite yu Paulo kakonyor anyun kakonyikisit boisiet ne olen komwa yani komi yani kekure kanisa sinagogishek chekiwendi ko bicho kamwae pastor kole kicham kong'alal kongen is tuguk ole ng'ololdo konyokolen kong'alal Paulo kelen nee ko kakoker kale kiker Paulo kole kakonyikisit boisiet eng yu kosir nganasosiek chekikakobun.
ko kiyai ne Paulo kimitei iker komng'ololi kale kouyo kamwae kokimwa komong chito agenge nekiyaa koker Paulo kole ngukayoche amanda amwe, lakini noilen ile kimakongen akot Paulo kole imukaksei, ko kimong chito agenge nekiindochin sinagogishek nakekure Crispus koyan ng'oliotab Jehovah akibatisan, kiyan Jeiso akonyi tugul. Ingen koyan chichot akoyan akonyi kakoet ko kaniset agenge no. Ibwat malasima ketou kanisosiek eng kaniset, kaimuch akot ketoune kot. Ko ikere eng yu ile kakinetkei, amoche kesoman koitet 8 versoik 18 koitet 8 kala kiyan Crispus Kiptayat nekibounindetab sunagogit boto konyi tugul. Akingokas chechang chebo Korindoek koyan akibatisan, akilenji Kiptayat Paulo kekas kale kaka yani ngoui koyae Jehovah makenyi chichi neo koingen ile kotinye biik ing nguno ing yu rani mi biik chekelen tinye followers chechang, cheisubi chechang, ko ka chichot agenge komuchi kotiny biik alak, ipkoker biik alak kole ngotko kakosik chichi nakeker kele ile kakamuchi kosik biik alake, ikere ile kimnatetab Jehovah ko kim kosir yekim chebwanchinin chekanyokokwae mising chakelen ikere ile ngilen ityem kobuti akoyoe ilen imwachini ilen imwani akot ngap iamdoi ko yekekepangan ole ipangandoitoi kotelen imwa kobetyo anan kong'etyo akot kartasisiek chekakeng'et iprinten kobesio. Kotko makonamegei ngilen ile ng'oliot kobetyo. Kaka kimnatetab Jehovah ko kim eng kikure ne your weakest point. Iker ile kaka kito nekamwa Jehovah nemache koyai koyaakse matiny komite cheoktoin anan ko ngilen imwani kole achicha. Ikere nguni kimang'une chichi kekure Crispus komong agenge nekeyan ng'oliotab Jehovah akoyan akonyi. Ikere ile kakorom. Kora eng yu kekere ile ka Paulo eng yu kora ko kikere ile kikakoimgei kobwoti kole nee chu. Yani kakokoromit kasit eng yu. Ikere eng Korindoek nebo 2 koitet Korindoek netai koitet 2 koitet 3 inyoru ile kakome mugulel, tos ile kame muguleldab Paulo amu isi sokolia ko kikere koimegei, lakini ki eng kembout ko kimwa eng kitabutab Isaya 41 koitet 10 ne ng'oliot nekinyonji inendet ko koitet 10 kolen Isaya 41 koitet 10 kolen ameiweishe amu ami kobotin, ameoroken amu akamuktaindeng'ung, akimitin atoretin anamin eng eunyu nebo tai nebo imandanyu. Yekakokimit ng'alek kokinyonji kamuktaindet Paulo eng kitabutab boisionik kakimwa kele 18 koitet 9 kole akilenji Kiptayat Paulo kemboi
ko kinyonji kolechi eng kembounotok meiywei ako ng'alal inye matisis amu ami koboten amami chi netwoin koyau neya amu atinye biik chechang eng kanasani. Kaka meiyweisie eng ole imite, menyokoritu, wendi amu kaka boisiet nekakamwa kaketaune mwalimuinik kole ngot ki kemwaite koek ng'olionyo nebo kimurtoiyot, kemwaite Jeiso ko meiywei amu inendet boisioni komaneng'ung'et, imuktoi Jehova. Kale ami koboten kole mami chi nemuchi koiten kiy. Ako ndanging'etyo ak rotonik anan kolya ko meiywei. Eku maajabu koek testimony nekaak eng yotok. Kale Jehova mitei biik chechang eng yotok kouyo kikicham kebendi komi biik chechang chebo Jehova checheng'e. Eng kapkasi ole imite, eng ole imite ole imenye komite biik chechang checheng'e Jehova. Ako inyendet neiyoktoin. Ara anyun ngot iyweisie ko igere ile kakonech Jehova kimnatet sikobit neigere ile womananyu Jehova. Ing'ololchini ilechini alyochini iman komi iyweisie makiberberekei. Ngokakonyo chito kolechin ngot inyiteitye konyu ikosoman. Kwanza ko oretab emoni kotindoi biik bundukit. Ko ilen ile tyochike eng alak kelen umbo kali tindoi sisit. Lakini abwoti kimwaiwech chito age nekipastayat kale kicham yani youth kobendi kwoldote kitabushek. Kale kyawendi ak kitabut. Kale ngamite, kale komite chito netindoi sisit na mugul na oo kabisa kole. Kale tom kotinye korikyin chito netui anan ko chi neu ne sisonoto. Kale kokikisir kele umbo kali. Kale alechigei kale ayat gate. Kale talen aker akinye kurani sisit. Kale akoite eut kole akanam sisit alechi kole. Kale kobaibait sisit akonyo komuta. Kale komong chito nebo. Kale tom akere chito nenyone kot korek mulangoinyu kwanza akot koyat korok kotomo koyate amu makanye chi sisonoto. Kolechi chichi kaimeche alya kong'alal as kolecho tindoi kitabut nobo Peter Cook. Kolecho ibe koikere ile kaka meiywei amu Jehova nemi koboten. Ko ikere eng yu anyun ile kitindoi kayamiset netekakomwaiwech kitabutab Isaya neking'ololchi Jehova konyo Jeiso eng kembounoto kong'ololchi Paulo kokimit inendet kokimitech kora Jehova mi kobotech kou rani komelen ile emetab Foreign komakisirekei ngokabiker akot uu nekikoyait akot chechang eng yu. Kokonech Jehova kayamiset noto kolechi moiyweisie ami kobotok amite akimiten akokonech kamuget ne notok ile ngot ko imuchi kamuget nekakokonech Jehova nemanenyu ko ne age netupchenyu nekakerin simekonugei iwe taonit iwe emet yenekite yotok ako sanda iwe angot inye kokikelewenin kokonin Jehova itugu kalya mewe akot sanda yo iwendi imwochi chito agenge akobo nyonunetab Kristo nenyon ne noto chogu. Ko eng yutok ameche atukyi abwoti ale tuguk chechang cheimech komami kiy netemene Jehova. Eng kamuget kito agenge ko ketebe kwenutab Jehova keng'alale ng'olionni kesoman ng'olionni akesoe akecheng biik cheimuchi kotoretech kou ngukere Paulo kokiwo kotuiyo ak kikure Aquila ak chepyosenyi nekikure Priscilla kokikochi atebet nemie sikosich ole wendie akokochi sikobit
kakiletabgei. Ingen ngap komen muguleldo lakini techin biik alake kotoretin kolechinin kikilin kosaun kokonin kimnotet kobain kolyochin ongetiegei ng'oliotab Jehova ne noto konech kimnotet kokonech sikemuch keit amun ng'oliotab Jehova komakat kokas chitugul sikolewen ngo lakwet ngo chepyoset ngo boiyot tugul komakat. Ikere nguno emoni kitindoi ko kikochang'a biik chetindoi yani kanisosiek. Kaniset ni kobo Jumapili, kaniset ni chebo Mos, komi komut kasi, komi chemi katikati, komi age tugul cho akot alak mengen akot ole kimwoitoi kainaikwak. Ak tuguk cho kamwae ba kikoburchok tuguchu tugul ko yani tuguchu ko kikoib busy biik amu tuguchoto kot komekilen ile imwa ng'oliotab Jehova kekerin kele kabetun tugun chekeyai lakini ongikilgei tupchosiek cho makoloo betusiek. Ngot kotinye chi nemoche koteshi asome koteshi akakur mwalimu nenyo komutech ako Lilian nga kongoi ngamwa ng'oliot agenge. Mhm, Kangisoman Isaya 41 koitinyi ko 10 kokonech kenyikonitu eng ng'oliotnyi nebo Jehova. Amu boisioni nebo amdaetab logoiwek chemiachen chikiyokto Jehova Paulo komelen ki boisiet neki nyumnyum. Kale Isaya ameiweishe amu ami koboten, ameorogen amu a kamuktoindeng'ung, akimitin atoretin anamin eng eunyu nebo tai nebo imandanyu. Nitok ko kamiset ne inegei nekonech Jehova yekibendi emotinwek ak nganasok cheuen. Nganaset nekakekas nekibo Korindo ko kinganaset neya nakemwa nakergei ak olimbo Mombasa. Ngiwe Mombasa nguno inyoru tuguk chekiookse chekikwong'e eng olimbo beach, Ugunda beach, olimbo ng'ony South Coast ak North Coast ikwong'e kabisa. Tuguk chekiyoe Koinange Street eng Nairobi, tuguk chekiyoe eng Paradise eng Eldoret kekwong'e kabisa, toboti ile kiyookse ne ng'alekchu amu inyoru biik chekikwaldagei kabisa eng kokoinotet komite barabara akokenishe. Kotamne nganasok chemite nyanjosiek chemite birutik cheechen kokale Jehova yeiwendi iwe eng kimnotenyi nemanenyi amu meiweishe. Kokorgei kangomwa kangisoman Korindoek netai 2:3 kale kiami kobotok eng nyalulet ak eng kaiweishet ak eng botanet neo. Ng'alal Paulo inyigisindo kole kiamite eng kaiweishet neo mising amu kimakonye bichu, lakini kile tamirietab Jehova wii amu boisieng'ung imite tai komeche isaru sarunet nebo sobonwekab chechang. Kingosikyi chi agenge nekikure Crispo nekikokas logoiwek chemiachen kokisik amu ki kandoindet nekinaat. Kingoisik koboto koinyi komugul kochut biik chekindochin ako kisik bichotok tugul kotach logoiwek chemiachen amu mi kandoik chekakosik anan kandoindet nekakosik. Kotab komi kebeberta neamdoi logoiwek chemiachen anga kakong'et Jehova chito agenge neichutu biik nyikanitu akimande. Mi biik chemuchi neikinin iamde logoiwek chemiachen. Kongoi. Kongoi ing yoto kaites kameche amwa ing yoto korok creating the real picture keker kele kakemwa eng pichait noto kameche kemwa komie ale kit nekikokoromit eng yu eng Paulo kekere kitya kaniset ako kitoret Jehova. Kikere eng yoto kele eng kanisani ko kimi yautiek, kimi yunanik, kimi mogorek, kimi kipsomaninik kou chekakemwa Pastor Nyalilet chekimotilik kabisa chekisomoniotin cheimuchi kotepche ng'ony kole imwowech ne neimwowech. Kekere ako kimi kora chekinyalildos, mi mogorek ako kimi chenyalildos kabisa chekimokotinye kiy ako kimite otwogik eng yutok ako eng yu akile kipchea kaniset mising lakini kitoret Jehova. Mi chekilen kibo Paulo, komi chelen kibo Apollos, kolen alake kibo Kebas.
kikere kele kikesen kewelutik chekikimen cheking'wanen mising lakini ngano kokitoret Jehova yotok kinyonchin Jeiso kembo Paulo akomwochi kingobit nyokoriet mising kakoro tuguk tugul chetesetai chekimuchi kokirinda lakini kitoret Jehova ngap kekere kewelutik man cheimuchi kobit ko nguno ko ngaker tuguk cheyookse eng Las Vegas yutok yu tomo akere ane chi newendi ketugen nemi achin kabisa yani wendoti street lakini ko ngiro ngilen ile iker konyek iwendis akwong'ole ikere kabisa kule banki kule ki age tugul mi tuguk tugul cheikere eng street ibikere bile amyano nye so tuguk cheyookse cheu chotok cho chekimuchi kokifeseni ak sacrifice chekikikoito eng betusiek chotok ku lagok ne ko king'wanen is tugun chekoromen cheikwong'e chito ile kami tugun cheyookse cheu chu lakini mi Jehova kora mi Jehova neribe biikchik. Ngoteshi ng'olyo agenge yotok amu takemwoe eng kanasok ako takenyoche kokakoit akotersoo kole kimitei ak kanisosiek chok ng'alechutok amu manachi komashe koit choto cho kelen kawendot chito ketuge ako itu chito nekim nekonu saka chechang nekibutu mbaret akwae tuguk alak chekoi kobae kap chitab chito age ko ngeilen imwa kelechin inget ile kikitilu mbarani isiro ngoto inyoru nafas isakot betut age tas isis kobetun ile saliochi anan kokurchino kilio kindaingo komutai makonye chi ngilen ile imwa kiy ko kimi betusiek chekitakiywei ng'oki anan kobit ki nekaak akiwechi chi kolechinin kongoi tupchoni amu kenyo kiachabaite man as ketoret betusiechu nguno kole chito enye bala kelat iitote song'ong'onik chuk itataisa kusiro ngotatakas mara ngine awirin ko ale natinyo kilio ole ngobwat chito age angot kap kelewenkei bichuto cheke ngilen ile mi chi netinye ng'olyo ang yu kokatebe pasta mengen pasta habari kole chito we ng'alachi milet nyi kororoti chito ak tekertanyi makonyamwa mutai kichutoto ko kikobit tuguk cheu chotok chetesetai ako kakobit kora amu kakimwa eng yu kele kabit biik kabilosiek ng'isiat kobit korot chepkokon age tugul ki atkinye kotakiywegei kele ara ma ang'ande atewerin koinyo atewer biik chok atewer baba atewer ng'o ko siku hizi rani kakoek town olo mengen chichi ae chi korot nekemut amu omeng'chindosi ak korot nebunu kutit age ak nebo age ko maiywei ile tos kero ng'o kobendi tukchotok kot koit ingelelnatet nae chito kole moche oliocho ngotebot kanisanito olia mabo town nenyu ko kiliochini yutas amu yutok ngolen kotonon pasta kele kwanza korok iche pasta ngokotit agenge kityo na iyamdoi kila sabato mami age anan ko chito nito nekingitu nyokotorochin akokonin kot anan kokonu sataka chechang kosis pastayat kole ara ng'eteny sataka ko kiliochini yuto amu tuguk chekinyokonyor Paulo chotok chekakoit kobwa kanisa rani ako ki atkinye kotokoiywei chito koimi lakini rani kowendi chito komastengekto ngomiu nyokwokwaya ak kipkotiet anan kwamda anan kwai korot age tugul akingit ile ngoni kokimwoe akot biikab sang kolen achato ngot kwamda ano manyoni akerke tumure ko yutok ye kakobit kit nemakomi kaiweisiet nekiywei Jehova ki atkinye kelen acha clericalism ko amte Mungu nekorom nebirir eng konyek kukorkoyo ko siku hizi kele acha kikobit myeindo iyoe chi nekemuch ng'alen borto ni ko ng'atatiat mawendi koimi lakini tai kikesar muguleldo yutok ye ng'ololi Paulo kotononi akomwa kole kimurtoiyot Jeiso neikere kikikartat ko tengek nekikartat amami chi age neketyin Jeiso kimurtoiyot tatya kotestai kobois ko kitonon Paulo kele tonon akimwa ng'olyondonitok meiwei ako ndamache komuny biik kokale kipsengwet atononi kobote ngere komong'u chichono ko kakale he was a temple guard yani kit netononjin kapkorosut
Bichotok ko kinamba eng tisindet neo amu ki chief inspector nebo asikarik chekiribe order eng kanisa. Ngele betusiek chotok kicham biik, kibwone biik kobunu emotinwek ng'isiat. Ko kimiten neo netononchin asikarik kekure morality police. Simakon chi amu kingele kibwone kabisa komi alake che nyokwae maandamano komi chelion. Ko kineo nitoni nebo asikarik tugul. Kounotok kinamba aeng eng tisindet neo chichotok. Ko king'esi komong biik ng'isiat. Ko ilyochini itinye chito ne chief inspector angile imwochi tos wiring ko. Ko lakini king'ei ming'in chichotok kosik komong biik alak eng ng'isiat. Ko katinye Jehova biik chemeu. Lakini kokoker tuguk chetesetai eng kaniset kole mami kiy, mami asiku ne akergei ni akai kako nenyone. Lakini nyep kotonon pastayat nekakergong tengekto akosik chito nekisubu konai Jeiso kole ngot ko kakotonon pasta akomwa ng'alechu amache Jeiso akine amu kiakomach kokera tuguk chetesetai eng yu. Lakini kanyakergong pasta komong chichotok ak konyi. Komong biik chun alake amu kakemwa imanda. Lakini mi kanisosiek chemakemwae imanda kot komakomi chi nekibatisani. Amu kakoit ole kibendi kekere kele yekelachkei nebo ano rani komie to ajo boiyot ni ak Mercedes koal nelel. Sibai kole nyikibortoe tuguk kitiongon ak ngoroik ak bitonwek. Ngotorete Jehova. Sikenyoru chetinye muguleldo neile eng orit. Tatyo kerikchi Jehova akot ngochabaita kelyekchok. Makimwa kele mamite kabutet nekibuti. Kibuti amu kitinye nyalildatoshek tugul. Kobate ngoi muguleldo neile noto nemoche Jehova. Kongoi. Kongoi. Tojaramaro. Tas kongoi ing kanetisiet nekakenyoru eng betutab rani. Kakemwa ng'alek cheechen yekangetau kanetisiet nebo kwataine akobo ng'oliotab Paulo. Kekas kele king'olole kito nekikure barwet. Barwet kitabut Korindoek netai ak nebo oeng ko baronok tuwai. So king'olole kito neng'olole barwet. Kekere kito neking'ololchin Paulo mwochin Korindoek. Kakekas akobo emoni Korindo kele kitindoi tuguk chechang. Kimitei biik ng'omutik chemitei chetindoi ng'omnotet nemitei barak kipsomaninik. Komitei akot cheingen sirutik eng ortinwek cheterchin. Chenge kele kaikandalgei eng sirutik kosomanun akina kotebenen tuguk cheechen cheuen chengometindoi kakuyet ne indoundo miretab Jehova koui walunet neikochin ichek amu ingen ole kiwektoi tebutiet kotangul. Kiker Paulo emoni ak eng oret neinegei ko kiming'injigei eut nebo Jehova asikobit koboisie Jehova kokochi bichep Korindo kito nekinyolu kokochi eng kasartanywa. Noto amune asikose kingokakoker Paulo akobo tuguk chekitesetai kekas ile ngokimi mokorek kokimi emoni amu ki emet nekimitei mung'aret. Ngokimi kipsomaninik kokimite emoni. Ngokimite as chebo mkokoteni cheloe tuguk ak kila kitu komite emoni. Lakini kiker Paulo atyo kole eng atebenwa nemanemegei ak atebetab Kristo kotos nyolu aiwei kotko mamwochi imanda kouleu. Tos nyolu kiywei kotko makimwa imandab Jehova kouleu. Kole Paulo amwochini maeng kalanet ako eng kimnotet nebo tamirmiriet asikobit atuch ichek konai logoiwek chemechen akoker Jeiso nekikikertat akobo ichek tugul koboto Paulo. Komwochos Paulo ng'oliondoni kosire barwet eng kitabutab Korindoek netai 4:14. Komwochi biikab Korindo kolechi masire tuguchu ale asiolilonsi ako siatikonok kou lagokyuk cheachame. Asirchi kaniset Paulo kolenji maribribi amwowo imanda. Marobu taban olin kuyo mamwowo kito netesetai. Ako amwa tengekto kou eng kainet. Ako masikobit olilonsi. Kangomwa Evelyn kole mitei biik chebendoti ketuge eng olimbo Las Vegas. Kotos le chito age neja kamwa Evelyn.
lijine ndo tikituki ko igero no ko kalle mago no kale lanet lagane ko no gane ti siet agitebege kegas kale bale ngotebe wala amnyino anu yo mi agayu kager gay ago gerbi ketab keiso ko ger manda Kristo ago le girto tinetia ando waro yo mi kami ngonyo lo uni ko bo gonen iger keiso ngumurta jat agile jirene ko le jiba lo biju mago na ngalentani ale baro no je asir wak ge bogorindo ek na tay ga asir chugorindo engorindo ek parwe na boy ko ma asir wak asiole lonse ago so ko bito tigono ako kwanda ne tigani lago ki aso bito ger ge murta ya tap keiso ago metay ga tugu jotokul kala baulo kitabu tabo barwe tabo lo ne batay gorindo ek ko ngete agenge ago ilo ago tasta ago to sitio como ago batu ki kita satay engorindo marin baulo ko moi amu gi mejo ko moi kita ne mitori kala gi sere war wan baulo ko mitei olimba e beso ko serje kitabu tab gorindo ek kale kiso ko sere ko gi buanji nenda pick up ko tab kloe ko pa tab kloe ago moji paulo tu kita satay ngolimba gorindo ko moji ko batu kita satay go lenji mito yoshek emeta gorindo nata kamane ngisa mana kitabu tab gorindo ek agenge ko iteni ko taman Como hago len Paulo, asamang mesa nga nyanja gitupche, engay ne tap kupta yende nya Jesu Kristo, alo mo atugul kita genge. Kalas mabit ka be sheteng wenungwang. Ako siyo ego jege sunatin gay, kiba genge, enga buata ta genge, agengirwaget, agenge. Kalamu ki gobor wo, ije ek mi ko tap Chloe, ako batupcho shekyo, ako mi ko tap Chloe, kole mita yoshe kwenung wang kala kita nyon na muay goni ale muay aga tukul enga kwek kole ababa ulo aga ba abono aga ba geba aga ba Kristo kotes Paulo nyo kote wiga Korindo kole dos piat Kristo dos gi garta tu Paulo anan dos gi bosen jaga ne ta Paulo Kateb biga Korindo. Kone je kalia so kabi ko ta yoshe. Kalia so kone ne ba ko ba ke ba kone ne ba Paulo kone ne ba Apolo. Kristo ne gi garta. Kotos gi garta tu Kristo Kristo an gi garta tu Paulo. Tos ma me Kristo ago ba kwe. Komo aji ago ba ta yoshe ki ago be. Kimi te ta yoshe. Kimi te emani ibetap ke. Ngisa manang mut kaiteni kimi gorindo ne tai kaiteni kwa genge kole mat kumye kele mite betap ke kunung mom ma pun taban Paulo mi kale mat kumye melengel jagiro taban ibetap ke kale ibetap ke nemami agot engboror yoshik kegas mi kwenu tab kaniset agot ibetap kay no mi tagot ngoror yoshe kala gele ibege ji agos yo tatap kwandani ak omendosi ak agot ama agot oraganse yani kala kiko kuitenga ta gube mi tete ibetap kay mi ko kanatet mi te gorota ka tugol na ma agot por yoshe sa Kaita sokol. Kole kiasir wak engbar wen yung ale amonam gay alpika sakse. Itu kan Paulo. Mo itu kita satay ako tigoni. Ma ale otabane gay missing ke sakse ke bangunyuni. Anan kiptenge ginik anan rabik. Anan saya kana monik amunda unata taganyol jok omande engun lagni to mi to ba tayje yomi ba tayje konne gita ne nyornat oy yomi tengonunwa to sor waki ago istay gay olo tililen gela jija omi te kwenunwa
ne kito nekanyol job oyai konyo ng'oliot nekakonech Pastor Chemagar kotou kanetisiet kale king'ap koker Paulo nganasanet emonet Korinthoek kale koker kole mamitei kiy neamuchi ayai kobate anamche barak songolyetab Kristo kolechi Paulo yemi kwenung'wong bichu komalecho omwee ichek lakini amonamgei ak ichek nyolu obarte songolyetab Kristo eng atebosiekwok ingolo bendote kotok Kristo eng boisionikwok kotok Kristo eng ng'ololutikwok kotok Kristo yeomite eng kwenutab ichek konyolu oeku tait nekwengtoi nyolu oeku munyuk tinye anyinyindo nengachemchem chi kochome kole tateketebi ak bichu amu tindoi anyinyindo nebo chomyet neking'ututi ne chomyetab Kristo nemite kwenung'wong noto nemeche koker bichu ama eng kirwoket ako eng chomyet kiking'ololji Paulo kaiteni ngisoman eng kakesoman eng kaiteni kwaeng kale kitindoi menatet bichu kale kimitei ibetabkei nebo akot biik chebo ko kapchi chebo tilionutik makelen akoto nguin aja lakwetab senge lakwetab mama lakwetab chebeyo mite kotesetai ibetabkei kukenatet nekime barak mite ruokyingei biik akikikyingei kikosirgei biik amu tuguk chetesetai tugukchu chekimitei nganasetab Korindo nengano kikimwoe emetab Korindo kilosu amu makarnondit kilosu amu kipng'omgei kimite orit ko ngiwech kimasin kotengekto nekikukuchi kou beek kobor rartaet nengano kikerei akichau eng ng'alekab ng'omnotet ak somanet ak kila kitu ak makarnondit kichau amu kachaunetab kabwatutikab emoni lakini yekitokyigei keker kipsengwet keker rartaet neo nekitindoi biikab Korindoek ne akot akichek rani kinetegei eng baronok che Paulo keker rartaet nekitindoi ne tos mamitei toiyosiek chemite kaniset chekou chekikole abo Kefa abo Paulo abo ng'o tos mamitei ibetabkei kaniset ne akot achek nguno tos mamitei komitei chebo lakwetab senge lakwetab mama tos makitindoi menatet nemite kaniset akoi ra barua ne Paulo nekasirchi Korindoek ko baruet nekasurwech akichek koi kanisetab Jehova asobit kinetegei amu kamwa Seleson kole kale baruetab Korindoek ko kinamgei ak boisionik kitesetai eng kasarat ako kiek relevant baruanatak akoi ra amu tesetai tuguk kou yotok kora eng kasarta nekimi nguno eng oret age ko kalechech nyolchinech kinetege baruani asikeker tuguk chemitei eng atebosiekyok ak kebonchi Kristo kale kinyor Paulo kora tebutik chekitinyegei ak katunisiet konyor Paulo tebutik chekitinyegei ak betetab lol konyor Paulo tebutik chekitinyegei ak biik chemetunisiei kelei angomitei tos nyolu kele makitunisiei kinyor tebutik chetinyegei ak teseiwek chekikochin chekienchin cheptelelisiek kinyor tebutik chetinyegei ak konunoik chebo taonimiriet kinyor tebutik chetinyegei ak ole teptoi chekikobek yekinete kitabunep Korindoek kenyoru walunoik chu tugul eng baruanitani baronok chutokchu kasirwech kale kisir Paulo baronokab Korindoek amu ngiro tebutik chep katunisiet ketindoi akot akichek eng kanisenyo ketebegei tebutichu kewe notok akoi koityenyi kotisap tisap eng kurget tisap kole nguno anyun akobo tuguk chekiyosirwa komie eng muren ama eng kabokoryo ako amu ng'aliotab soksosiek ko ingotebi chi age tugul ak osotiondenyi ak ingotebi osotiot age tugul amonu ng'otiondenyi kiwol Paulo kokesomanate baruanato koiteni kotisap kurget tisap komwou ng'alekab katunisiet cheakot akichek rani ketebegei rani
kingololji Paulo kimwacha kotup kole chetom kotunis ko ndemwokse kotebi wane ako ngomemuchi ribetab kei ko tunis kosir maket nelolei komwachi chemosogik komwachi kabakarishik chemosogik komwachi kole jobar logoiwek chemiachen kotebi ku Paulo asikeib logoiwek chemiach yeityo komariñ Paulo katunisiet eng chi kuye ngam kobwatane kole kikole Paulo makitunishe kinet Paulo ng'olyondoni eb katunisiet ako yekibendi ketesetai kewenye kitabutab Korindo eng netai ak nebo oeng kenoe mising akobo ng'olyot nekinet Paulo eng ng'olyotab katunisiet kale kisir Paulo kitabusiek chenekit 4 baronok ako kisir barwet netai kotom kosir barwetab Korindo eng nebo tai lakini kibet barwanatak barwet netai amasir Korindo eng nebo tai yeityo konyo barwet age kokasir Korindo eng nebo tai kosir barwet age nekole kibarwet nekikorom kabisa kitunda ng'alek cheechen chenyikisen lakini kobet kora barwanatak kosir Korindo eng nebo oeng kitinye Korindo eng netai ak ketinye Korindo eng nebo oeng ako mi baronok oeng'u chekibetyo kale ng'alek kikasirwech ko kikonech Jehova sobit kinetegei bichep Korindo ko agenge eng atebosiek chekergei ak achek ako yekisomani baronochu tuwai kokonech kikuye mising kit nemakene Jehova yekitesetai eng oret nebo kayanet kale kingoker Paulo emetab Korindo koker komach kobet kamang'unet amu kukoinatet netesetai lasetab kei netesetai menatet nechome biik silingishek ng'alekab siasa kale kichome biik kandoinatet kosir kit age tugul kikibarus ng'alekab kandoinatet koker Paulo akobwat logoiwek chemechen chemeche kolumda kole mayu ole favorable eng ng'olyotab logoiwek chemechen kaigai acheng yeto ole mami usonet kaigai acheng yeto nemami katumtumetab kaniset kolechigei Paulo kaigai amwei awo emet age acheng ole alumchini kanisetab Jehova notok amune asikase kiboitinik kora koketyin ak aketyin akine kora eng yu amu katare leso nebo komut kasi kole kingekakomwan Paulo kole wendi komandoi kong'ololji kipsengwet akolenji atinye biik kyuk chemite nganasaneb Korindo eng boisionik 19 kale atinye biik kyuk nyalu ang'on kanai tumtumak emet akowasongani ko yutou ole yamdoi logoiwek chemechen ako yutou ole ilumdojini kaniset ako yutou ole bitune kristianik ye kotait nekwengtoi biikab Jehova yutou kimi ngami usonet ak wasanganet neimen komami ole kebendi yekimi koib Jehova ne ang'on kan mitei tuguk chetesetai kikas mainget kibo komno kele kimite tuga kimi tiong'ik alak tugul yuto ole kikimoshin yuto kekitebi eng mainget betusiek chechang cheking'uto mainget oritu lakini kitebi bichotok ak kikisop tugul chemitou angot ndamite tuguk chetesetai eng or neune kokale ngeng'etu ak keib logoiwek chemechen amu kekure Jehova kotindoi biik eng kanasanita ole imite chi koek yotok ole ibe logoiwek chemechen eng oret neinegei neibu lapkeiyet eng ng'ony kale kiamda Paulo eng emetab Korindo eng kenyit agenge ak nusu ako boisionik kikeyookis ko kibunji kwong'ut boisiet Jehova ko ole yu nyonji Jeiso ak isom kimnatet nebo tamirmiriet yeityo ilechi koboisienin eng yoto imi asiker tuguk cheyoe Jehova eng sobeng'ung eng kimnatet nebo tamirmiriet neketach konunetab kei nekekochi kipsengwet koboisienin ikere tuguk cheyoe kipsengwet kinetigei kitabusiechu ak kekere tuguk chekiyai Paulo yekiboisie tamirmiriet netilil inendet sokocherech keeku nekale osup tekutyuk in fact kamite ole kale otebi wane ketebi eng kanetisiet ketebi eng kasetab biik ketebi eng kaming'inetab kei neming'injinigei eutab Jehova keker tuguk cheechen cheyoiwech kipsengwet tos mi chi netesei anan ko netebei ng'olyo Aramarukan kitarate kaker baronochu kakisir Paulo nga nekit ko baronok 4 baronochu 4 ko kibetyo oeng'u barwet agenge eng kwenutab cho kibetyo oeng ko ki barwet nekale
kingwan mising. Nemeche kenai kele kilya sikongwanit baruani. Ingetab kochilita barwet ningisoman irire. Ikose kingwan kabisa anan kowoseke muguleldo. Ko ngasis baruani kasir Paulo ko eng kaimutik chukai. Kaimutietab katunisiet, kaimutietab betetab lol, kaimutietab ile matunishi na kure Ingereza celibacy. Kule chito nginyoru nguno kijanek chechang kole ng'oneti ketuni. Kaka itebi kanyo koimin chito age kolya kule chito mamache katunisiet. Age nebo ang'wan ko amitwogik chekiame chekikochin kanamonik. Kiborye Paulo tuguchu chekimite kwenutab kaniset. Nakameche asom ale yekitesetai kenetige ng'alechu kot ketar Korindoik ko ng'alechu ko nyikisen ako tinye chechek. Tinye chechek kristianik chekimi kanisa. Eng katunisiet. Eng ng'alekab betetab lol nile chito acha mameche kotekemeng'isye ak chichi kaikai aistogei sibot nyoru kalyet anameng'isye matunisiei. Ngotoretech Jehova akotoret korikyok. Sikenai kele kimi luget neo. Tieme Paulo ko kiboityotab Jehova. Ako makoi kes kotoretech eng kaimutik chekitindoi eng katunisiet anan ko betetab lol. Ipkoek chomriretab Jehova ak Jehova inegei nemuchi kosorwech. Amu masarun kotini, masarun chi age, imuchi kwaak tuguchu kakonyikisitu. Kongesa yekisomane kitabushek chep Korindoik 2 netai ak nebo 2 kenai kele kimi luget neo ko ki kaniset, kimi luget neo ko ki kristianik. Kongoi akoi wikit nenyone chamanikab Jehova kemeche kemwa kongoi akobo ichek tugul che kasech cheisubech chepcheitoi logoiwek chemiachen eng oret neinegei. Ye inyoru logoiwechu komatikas kityo ngon yokyi chorweng'ung eng oretab YouTube indei simoshek che eng ortinwek cheterchin indei choronok oyokyigei asikobit koyesta logoiwechu ikochigei koboisien Jehova akot eng oretab yokte kityo ngon eng YouTube asikobit kepchei tugul logoiwek chemiachen eng oret nenyumnyum akotoretech Jehova kenai akobo kito nemakanech. Wikit nenyone kebendi kinetigei akobo ng'oliotab kimurtoiyot. Ng'oliotab kimurtoiyot ko yutok ole kikinyorune katiaget, yutok ole kikinyorune sarunet, yutok ole kikinyorune nyoetab kat nebo cholwogikyok ak sobondab koikeny. Ngondoiwek Jehova akoberurok ongesanyu. Kimeche kitororen Jehova amu kandoiset nekaindoiwech akoi ng'ololchi oritab sobonwekyok eng tuget neinegei nekekonech kanetisiet yengap ketau lesoninep kwatainep somok kamuktaindet Jehova. Isae kala subinyi tamimirieng'ung sikobit kondoiwech ekosiek tugul, sikobit kokonech kakuyet nebo orit, asikobit kokonech walet, sikokonech muguleldo neilei neiming'inegei muguleldo Jehova nekase logoiwek chemiachen akosiku kasarta age tugul. Konech keeku kasubik chebo iman cheiborto lapkeiyet eng tugul ole kibendote, sikokeren biik cheise eng katoboshekyok, sikokeren biik eng korikyok, sikokeren biik eng lagokyok ak nesire Jehova koek kalasunoikyok chebo mugulelwekyok chenyolchin kong'ung ekosiek tugul. Ndoiwech ak iletwech eng ekoshekyok akoi kasarta nekekerin inyone nyimutech kebe kabarak kipsengwet. Kingen kele itindoi biikuk eng kakwet tugul nemitei lukwang'an chebo ng'ony. Boisie Jehova kiboitiniguk asikobit koib logoiwek chemiachen atya koit kagesunet. Nitok somenyo eng Jeiso Netindenyo. Amen.